Stiglo je nekoliko emajliranih poruka koje se odnosi na NM sliku dana od 16. avgusta ove godine pod naslovom Kad Petlić po prvi put prokukuriče, a u smislu: nadzorniče, pušćeš nam u zadnje vreme i audio, a i video priloge, pa zato daj da to i čujemo i vidimo. Dragi Varošani, to baš i nije lak zadatak, jer bo petlovi obično kukuriče do noćom, to jest kad treba da svane, što je tehnički ograničavajuće. Neki put hoćedu i danjom, uglavnim kad se dovikivadu sa s drugim petlovima iz bližog i daljnog komšiluka, ali onda oprema za snimanje mora biti spremna, što je retko, ali ipak